voin October ni somni paruk kumsang ni somni pathum ningani ni a in zawai in chibaile vekule Israel-Hamas indona Prime Minister Benjamin Netanyahu an Israel mipui ma a athusoya October ni saria Hamas ten Israel mi sang khat chuang an thana tupo ama telin an mo phurnan hlen lo chan na an pevi kangati apoi mo bera chuan Israel le Hamas te indona hi Israel existence atan apoi mo ni Gaza Strip ground operation alo thleng thuayang atibok Gaza Strip ground operation alo thleng thuayang atibok October ni sari khan keini Israel tan chuan nilungchia thak tak Southern border le Gaza envelope area athil kha Gaza Strip Hamas te ke chiat nan na satak engma ru khom le thei om to lo turin kan sopang keima telin tu te point kan mo phurna kan hlen zo lo wangin chana kan pe ang ma se indona zo huna ram shwai tu kani nangin amma huna Israel security te ngai to hi kamo phurna ni a tuna kamo phurna chu state of Israel le mipui te kan mel ma da thatna a ma shwai hi ani tuna kan chanwala chakna lampana ma son turin rinna chaktak le huai taka om kan tumber ani ati Israel mi sang khazali chuang thina Israel ram shwai tu tam takten anmo phurnan hlen zo lo wangin thupa an choina sa a ma se Netanyahu an ni som pakonhuwa thupa choina anei ve chawani Prime Minister hian local emo foreign media outlets te ne na tangin interview aladu lawa Israel Defense Force Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi Sinbet Head Ronen Bar Defense Minister Yoav Gallant le Finance Minister Bezalel Smotrich ten Israel mipuima thupa anchoi Netanyahu thu soi Gaza Strip ground operation turin kanin buat sai engtika nge niang engtiang an da sai nge kan che tangti kan soidon lo engtiang range nge kan che don engangin nge sha thiam na kan nei don ti po mi puiten kan din hun hi in shia a kan sipai te nun na hi kan hluta Israel existence tan kan be meka Hamas military le governance capability te kan ti chiat ve kangai Israel kan chan hema kan chakangaya Hamas member zong te mithi mai an ni kan mita chuan Defense Minister Yoav Gallant Minister Benny Gantz, the Security Cabinet, the Chief of Staff le Head of the Security Organization ten dar karbitin na kan thokho Hamas te laka kanin daw na hi humanitarian Israel le Iran Hezbollah Hamas exists of evil te indaw na en9 thim ani ang ati Hamas te be na ti to pani chuan an mission te chwa antiam Hamas senior leader Khaled Meshal chuan Israel sepaiten Gaza Stripa Hamas mun anbe anti top chuan October ni saria Hamas tin an miman civil mi te chwa zalen anni tur thua soya Sky News in akomna misal chuan Hamas tin an chen mek zinga somni pani chu Israel sepaite be pui thakna an thia atamjok Israel mi anni ti asoi Hamas tin an miman le tun thlenga an la shen mek zati ro an soilang lawa misal chuan Netanyahu hian heng mi te himna hi adu tak zetani chuan Israel in Gaza Stripa abeina chuti top turin anorangai ati Israel sipaiten Gaza Stripa Hamas mun an beiten ti top chuan Qatar le Egypt ba ka Arab ram dang tekal tlanga inbiak na nei puin an mission mek ti chwa an ni theidan an ngai twa don ti an soi heti la hian Israel Defense Force IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi chuan Israel sipaite chu Gaza Strip lu chil turin anin peiring to ti asoi ve thung IDF yan Gaza Stripa le kha thlakin Palestinian civil mi te chu Hamas ten an mission mek te chungchang kim chang taka an sha tir theinan chuan loman puisa fai pek ba ka Hamas te lakatanga ven him antiama Gaza civil mi te chu WhatsApp Telegram le line dang manga be pop turin an sha tirani Israel hian Hamas mi le sa an mante thu an zo fiana October ni saria Israel an beitum khan Israel mi mana Gaza ashwai theite chu mi pakhat an mana USD sing khat ba ka apartment pek antiam ti thuan soi abikin no pangle kumu pazok te man tura shatir an ni ti an soibok official ti chuan an thu zo fia live video po hi an ti chuak to bok
IDF chuan Hamas senior commander ti chu anin lama him taka thuin an mi le sa ti chu Israel ram be turin ral thuam nen an tir chuak ani ti in rong taka Israel be nine nam hnoi firfiak zong chu da bo vek an ni don ti an soinon le bok Israel in UN ho tu bang turin phut Israel-Hamas indona thleng mek chungchanga United Nations Secretary General Antonio Guterres thu soidan chuan Israel atithin urhle a UN ho tu hi firfiaka chet na thlopa puin bang turin an phut US Security Council high level sessiona thua soina a Guterres hian Israel in Gaza Stripa be puyathak meka international law bo chia puin in ka hai puang thoi turin angena October ni saria Hamas firfiak poi khoina rap thak tak tak thleng chu ngaidam theiani lo ati rualin Israelin phuba alagna a Palestinian mi puite bitum lo turin atibok Hamas te poi khoina athlen adem thua soirual hian omze nei lawa ron che chuak ngot an ni lawa Palestinian ti hian kumsum nga paruk chung zet obbe an lo tuar to ni ti ina soye he hi Israel chuan a hel ngal hle a Israel Foreign Minister Eli Cohen chuan ron chang ngalin Israel rama Hamas te poi khoina thleng wanga civil mi tam tak thi no pangte thleng poin an zo alo tur thuar ron soi chuak zui ve ngal he thil thlen nuwa hian UN Israel ambassador chuan UN ho tu chu bang tura an phut thu eksa ron soin firfiak te poi khoina le twal thana thlente chu apom puyani ati Hezbollah ho tu le Hamas ayo tein mu Lebanon a firfiak pol Hezbollah ho tu Hassan Nasrallah le Hamas baka Palestinian Islamic Jihad group ayo ti chu Beirut anin mu Hezbollah ho tu mutura kalte hi Hamas deputy chief Saleh al-Aruri le Islamic Jihad leader Zia nakhale te anni shwai tu pathum te hian Gaza ane na chan ngei tura malak zel dan tur te an soi honi in Hezbollah al-Manar TV chuan atarlang Israel Hamas te indo mek kara Hezbollah chuan Israel marlam an lo be ve buka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hezbollah hi avo to a Israel rondo ve ni chuan an thil ti to a anti swalian ber turani ti ashil US Secretary of State Lloyd Austin apoin Hezbollah chu Lebanon chimlama changa Israel be na ti top ngal turin asia tir to bok ani President Biden a hlo Alen B Sela Israel Zo Zion US President Joe Biden a chuan Gaza lambuai na chu West Bank Judah le Samaria lama ain sonang ti alau ber thua soi ani viau mai Gaza lama buai na hi chu ramri ron ton tlanga ron chet na te ron luruk tum laudan tele borwa ka tanga rocket ron ka te ni a West Bank ka chuan in hnai chil ani don wangin borwa ka dang theile don ani President Biden a chuan Israel le Palestinian shwai tu ti chu in biak rem lam ngai to a chu tharum tho zomzel aya ngai poimo jok turin thuron a pe a Keini hozinga atamber po in US President ngai dan hi kantrom pui karing Gaza City ommi pui te u him indu chuan chimlama in sa seng thoi te u kan sipai te kuthak in tuar ve palangeti in Israel Prime Minister chuan ngin na vona ni bokle asia tirna achua Prime Minister Netanyahu chuan Hamas ho chu leichunga mi po le nuai mi po Gaza chunga ompo Gaza pon mundanga omte po kanwai chimitanga zolnei Isayahu lo soilok to angin Hamas ti ming shat ani to lawangati UN Security Council vote la Russia le asangoi zone puiten Israelin Hamas abeina in ka hai puantir tura anputlu chu UN Security Council chuan vote la in anhol saka UN a Israel ten lamtang anlanei zela Israel alache buai theiti na ni a ahun rang kachak nei hi aman thwai ngai Hezbollah Hamas le Islamic Jihad ho tu ten Israel la ka ne na chandan tur an soi ho Lebanon a Hezbollah helpol ho tu Palestinian helpol panhi Hamas le Islamic Jihad shwai tu tenen Israel la ka ne na pum hlum an chan the na na an tho ho dan turan soi ho ti a soi ni in Hezbollah thu chua an tar langa thu chua hian nilai nia aning komna hian Hezbollah lam ayo in Syed Hassan Nasrallah Hamas Deputy Chief Saleh al-Aruri le Islamic Jihad Chief Ziad al-Nakhalate antel ti tarlanani anin mu khom na munero tarlan anilo shwai tu te hian Operation Al-Aqsa floods tranani changa thilthleng zui zel tele
kong sang chet lakna an soi hova heng zinga hian ramri kana Lebanon le Palestine lua ramin be na potel ti in Lebanese sarkar chanchin bu almanar chuan atarlang Hamas fighter 10 Israel an be thut chuma mi sang khazali vel an thale Israel in phubalak zuina na Gaza an chut zuina a mi sanga zasari chuang an thi to na chungchang an soyani Syed Nasrallah a hian na khelele alarori te na hian khovel pum huap le anom na lai rambial chunga tang ho tlata ne na pum hlum an chan thei dan tur le Gaza le West Bank ka nek chepa omek te rong taka be na ti top mak dan tura soipui ti in thu chwa hian tarlan ani October ni Syria Israel be an ni nuwa khan Hezbollah po hi ni tin deuh tho Israel sipaiten Israel Lebanese ramria an kapani Lebanese helpol hian nilai ni khan an fighter pani thale an ni ti an soya heng mi tinen hian boina achwa tangin fighter somli an chan to ni nan soi health ministry chuan Israel in tholenia abeina Palestinian no pangzathum panga tilin mi zasari palizet an thile ni in an soibok UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs chuan tholenia hetiza zathi anom hi indona chwa nuwa nikhata thi an tamber tum ni in an soi West Bank ka po Israel sipaine na anin beina mi zavel an thibok ni in Palestinian Health Ministry chuan a soibok Israel le Palestine in karaboina chuak me ka hian Middle East pum akan kai lo thona om mek la hian Israel sipai ti chuan anin do thlo na mangin Syrian sipai munti an kap ti an soya he hi an thin om ramatang hian rocketa be na an to chan let na ni in an soi sipai te hian engma abak an soi chiang lova rocket pani ka ani thule Syrian army ka ani le ni lo an soi lo Syrian State News Agency sana chuan Israel 10 chimthlang lam khopui dira an be na wang hian sipai pariat an thia pasari velin hliaman tuar bokti an puang Hamas thlop tu Arab Israel actress Larman Gaza lam hoya Hamas thlop tu tilaka be pui thak na kalzela Israel thunei tu ti chuan Arab Israel actress Abdel Hadi anman ani hian social media lama firfia ka chetna chemal zwal thei tur thu apos nianga in an sheng zui ngala Mais Abdel Hadi hi Nazareta cheng ani a social media athila post wanga mantok Arab Israeli zinga langsar pol tak anime ka indona chungchang soiho na kalzela Hamas lam ona thule la kalpui chin te chu Israel police ten anman ngal mai thin Hadi hian October ni Syria Hamas helpol ten ramri kaltanga Israel anrun chuma ramri thir palnor chetu bulldozer lemda chhuakin kepsona Berlin style angin kalang oti aziaka Germany in chen to East West dai dan na langsar ber Berlin wall chuchia a 1989 kumaram pakhata in suifin na khashering turangin na ani Gaza lu chwa lo na chan Israel chuan US in angin na air defense lam ti chuan beilawa defense lam chaulo ti tura angin na chu apuma US in hetia angin na chan hi Israel in Gaza alu chua sipai ti atir chuan US sipai Iraq Syria Kuwait Jordan Saudi Arabia le United Arab Emirates a omte chu angong lo theidon lawa heng a troops te ven nan hianati ani Pentagon chuan na satakin indoin pu cha zungzunga dorzon khatdon air defense system heng regiona deploy tur hiana siama heng air defense te hi an deploy tur huna anin da filma chu Israel chuan lo nga ka Gaza lam chu lo lalu chwa lo se ti inange nani tuna pangin Syria le Iraq lam chuan missile le drone mangin voisom pasari lai mai heng American hote hi anlo beider to a American constructor pakhat chu boralin American drones pakhat po anti cheto ani Syria lama chuan US sipai dorzon ni don lai mai te chu an hliama Iraq lama po som lai mai an hliam to bok heng ba ka hian Israel mi puite chuan Gaza mi puite tana humanitarian aid ramdang hovina an thon te pek lu na chance asiam sak bokani tin Hamasin an miman hostage te chua anni theinana malakna diplomatic efforts lam akal puidu boka hostage te dam taka anlo hole hi kan ngai puimo berani anti
Egypt President Sisi po indo turin inpeih ral thuam tha te pho chuak America in Middle East American military base shanga air defense system tungkar chunga hunan tumlain President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi poin aram ral thuam te pho chuakin atul thuthuna indo thei turin 4th Armored Division Swesle the Sinai Peninsula te atloa Egypt hi indona tilta se tutinge apuyang Arab nge Israel in rinzok ral thuam lian thamdeu Baktor Pechora 2M le Chaparral Air Defense System M270 MLRS le Egyptian version of Graz M109 Hot Wizard Abram tanks KA-52 le A-864 Apache attack helicopters le Yabon United 40 UAV. The 4th Armored Division, the 3rd Field Army of the Egyptian Armed Force hian war inspection an neya missile mortar engkim mai indo turin anin ringa Israel civil sarkar le sipai military thu in mulawang nilovin US hian Israel ramle Middle East biala an military base te hi that missile defense system nena venhim na siam photadu wangin Gaza Strip ground invasion hi anlatilo zok ani nimina Hamas Hezbollah le Iran how to ten meeting nein ne na chan ngei tumin Tran hawa be zel ni se anti Israel hi Gaza Strip le Lebanon lama tanga be antum ni na langa he indona hian helai biala indona ati chuawak an hlau October ni sari nuwa tangin Israel lama mi sang khadzali thito in Gaza le West Bank ka mi sanga zariat somsari pakwa vel an thito a Gaza hospital somni pangazinga pariat phechu function mumal to lovin Egypt le Gaza lama Rafah check gate tangin iwen malak na in food medicine ni tin mamo zwal pui phurlu hlek zel ani US in UNSC resolution an siam chu China le Russia in an veto mangin an paya Russia resolution point thop to nei tamlo wangin atlang zo bik talo West Ramten Hamas hi doron mai andu ti French President Macron chuan Israel roi tu ti shilin ISIS Al-Qaeda angin apua Hamas hoten Gaza a fuel an thonlu pek chuan an miruk bo somnga chua antiama Israel ten an beng khonlo Biden an economic thila meeting ane line a top thuta White House situation room alu san thut Yotis hell Yemen amiten Iraq le Syria rama US military base an kapa tin tuipuya US in dolong chu drone pani manga be ani wangani mase borua ka anlo kap thamana he indo na bulpui hi Iran chu akai kwang berni in an punghet bura Iran hian Hezbollah helte chu Israel te beiturin afui por Hezbollah hel som thum panga vel Lebanon ramria IDF ten an thatto US sin si Biden chuan boruak tel dolovin Iran le Syria helte bom thua pelawa WhatsApp mei pui kang loi ang maya UN chief Guterres chuan kumsom nga paria chung Gaza chu enkol mumal lo wanga he buaina October ni saria chuak hi ani ti zonga asoi wangin Israel ambassador to UN chuan bang turin aphut mia Turkey President Erdogan chuan Hamas le Israel in kara palai na tho a shelo ti soin in ka hai arota US in Syria Iraq ISIS abe na kunga an sipai tha ho to chen khat Israel tirlutin anni pani hi Israel sarkar military advisor na an thokang US House Speaker Thartur Thlanin Bidena adminin Israel sarkar puina trosum adi laremti pui Israel hian Hezbollah te indona anlo tel chuan Lebanon ramin atwar hle angti in anwawa Iran in tel tir tumin afui por sau thung Hezbollah hi Hamas pol aya chakle thilti thei Iran naute anni US in film kurtaka Palestinian hote beiturin Israel ashila Arab Muslim rama Achian Chalo Pain Atanwal Tir Alawa Tuna Egypt Saudi Arabia Kuwait Qatar le Jordan ten Palestinian an thlop na viauri diplomatic play thiam poimo hun lai takani Israel eptuzinga ex Prime Minister Ehud Barak le IDF Chief Lieutenant Prime Minister Netanyahu le Security Changtu Minister Pathum te chu October ni saria Israel venghim zolauti in bang turin an phut tabok tun naya rukbo an chua Israel no kum somriat panga chuan media hote ma a rukbo ni dan soin Hamas hoten tiangin an buak thule an lever chu mai mom real bom ang chua karo puini ina soya bike in an pura bike pakhata akeda in pakhatin akuta achelati leilet munle diak klem an kalpui nuwa
leivera an troi lut ni ina soya damdoite an pek thu soin apasal nen anda shanga leinoya mi somni panga anda shanjinga anda ni na soya Israel sarkar chu chanchuak tura chemwang dewa puin ngai saklo lo ni in ain soi Israel sipai ti chu ground invasion ti turin indo nun chan leya in machona in ka danan lazir tlut tlut zelna in anin peitol he ti soin sarkar thupek chau kan ngak to e anti darkar somli paryat liam tha chunga Israel airstrike wangin mi zaruka tanga zasari inkar thito in Gaza Health Ministry ten ansoya indo thu thangsha torala chho zel done US President Biden aswan Iran avaunon le a Ayatollah lo film khurte ti in Hezbollah helte Hamas Israel indona a teltir lo turin ashila Biden achuan Hamas in Gaza mi puite in pennana an man chu demin Israel te chu Gaza mi puite dim doya veng him turin acha Israel chuan Hamas ne na inka hai rotna anol fitla thuaya tona Gaza chu airstrike in anbom khule lui lui chanto Israel ram tho puitu ten inka hai nei turin Israel an nge na Hamas ho ruk bo zani somni an la Qatar sarkarin ruk bo chwa tora in biak na in mason lam apanati khati zong kha tun chumata na kanhan ti chwale thei ti chu ni e